Welcome back to BKLogy. Voina chuan marla kan riak donani. Nang lekei by Joshua Bushel and Christina Sakhum. Anni pani hi ka favorite singer te pani ani Manipura tang chuan mi pa zinga zai thiam ka ti ber le mai che zinga zai thiam ka ti ber especially from Manipur mo anni pani sakhinia lathar chu ani lem lowa kumthum liam ta khan release ha mi la hi kariek duna chan chu I have a relationship with this song mo a very tiny little bit of my life is related with this song ka comment pakhat wangania kumthum liam ta khan hey Joshua Bush chu social media puni se YouTube pani se kalau follow na rai to mo ha limel roti a hit na tang khan kalau follow up char thiam hi kati ema chuan la thara dia ada apiang khan ka view zela kai chu he la nang le kai hi aron release chi a khan and masaber pol chu kani karing amma saber kani lo mai the amaro chu masaber pol chu kani yang chuan ka voi khat ngai thak na ka du nga la ni ka du lutuk kha kain sum theilowa comment say do mo in hothem screen a hey editing hi ka thiam wak lawa alangem hemi comment hi kapya chuan Joshua point min like saka chuan min ro min reply bokani and that is the reason why I said I have a small relationship with this song midang tan chuan eng mani lo mai ta tan chana special ani kan favorite singer pakhatin enge khatia min ro reply ni chuan nom hi kan ti mo anh pon se chanang o Sing di nei ti ma ka har sat lai le saru khun na khom ka moi na sil fe ni ni si I chat azai tu te pani kha chu in mu thonga ma se upload chunga mo a story chunga a changtu te pani kha in chik vem in treve mo ami pa kha Mizoram mi puichuan kan trevek sang ni le engti kumang le 2021 nge 2022 nge Mizoram's Got Talent ka musician first runners up kha in Lashiam Ozaka Zote yes helaya model kha ami pa zo kha chang tu pa ti beng mo a chang tu pa kha Ozaka Zote khania chuan a mai chia zo kha chelo mai chia nula chelo deu kha kan Miss Teresa Varte ani Teresa Varte sang ni somni pania Manipura Miss Kut khania hai Miss Kut ti chu it is equivalent to chapchar kut in Mizoram chapchar kut kan tiang khan salama chan chawang kut antia fawang kut tina ni chu harvest festival ania zofa tetan festival lian takania 2000 Miss Kut ani boka chuan ani hi model ani boka actress ani boka chuan Zaya Thiam bok she is a multi-talented person chu hey achang tu te pani chungchang ani met tlem ka bet klok ang ong Sing di nei ti ma achelo Teresa su ka har sat lai le saru khun na khom ka moi na sil fe ni ni si I chat na le I lut na ka lo street ve sun hai po khom kha lim klang zo lo ni in
lyrics chu nang mangai che ami pe dan ka amoy lu tuk pasit hun na khom nang leke how sak mi khom nang leke for now nang tu cho ya tan kun hun chen khom nang leke kadu lu tuk ing pu khom in mi chen o si nang leke hey Joshua chungchang he tlem ka sai bel duwa Joshua ang singer hi awang kati na chan sumin lo she thiam ro athiam berani kati na ni lowin I may be biased mo mase hemi ka soina chan awang kati na chan chu an omya lo su kati lo an tamlu tukreng ama ero chu ani angkat soina chan chu ka soi om je chu hei hi ni chu Lengzem artist ani boka gospel artist pon ni chu adu huna pathian fakna ha sathaya adu huna love songs asathai bok chuan amakdan chu voina antenan voina love song sata chuan naktu ka gospel ha lo sele ta se kan rel ngam mi alo Joshua kher hi chu achan omani achan chu hei hini Joshua la a compose rim hi a love song ang lengzem na bi katina ni chu la a compose dan rim a lyrics azyak dan hi there is no malice in it amje chu love song mani se hey Allah hi athiang him thailu tuk hey tu na alaikum khwa in ti hla kan hre wanga ngai thaula a lyrics te ka uluk takin enge ngai to aula aler mi alo achezonga soi hi pakhat mam lo a hla sim hi athiang him top love song mani se chuan anun pona zer kati mo ni china kan he can always blend between a gospel artist and a contemporary lengzem artist mo chumi ka soina chan chu a in chaidan te a hairstyle te mo chuan love song a perform dan heng zong hi enge uluk takin clear taila he can always blend from here to there mo he can always cross over and then soitur hi kan nei vak lowang and that is the reason why ani ang singer hi awang katina sanjumo athiam wang a soi kani lo he can always cross over from being a gospel artist and then being a lengzem artist chuni ka sir all lyrics te hingai thaula pasit hunna khom nang lekei hausak nia khom nang lekei chu mizo tonga chuan pachiat huna po nang lekei hausak nia po nang lekei tinania aril em mo nupa inkar nupa point hela hian riat engi unrelate thaya nula tlangwal pon relate thia in ngai zong jan klei ro ho pon unrelated klei ro chulti lo upadeu atarlam pangho point unrelate thei ni hemela it's very pure and very sacred katina ni isu in she thiam tu ra kangai chunjo mang ro dilu ingdam mambo chung noning imangai ring na chono chu Christina nalto inza takin mang sing kati ta ding chavin khang sing kache kum som pulim lung khom kamoy na kim kan han che tuk tin party hot moy singin par sing kati ta ding chavin
สักนิยคมนั่งเลเกคนเราเลิกลุดโซยาตระกูลคนเจนคงมินนั่งเลเกอินโปคงมินมิเชนอซีนั่งเลเกa storyline kha trong thiam kha ngai kher lawa in mu vek renga hami paina poisa alo nei to lo zia le enge ain thlarun zia vel kha tlangwal pakhat le pa pakhat tan chuan we can all relate to it hetiang din hun hi it's very emotional man bro I'm getting very emotional tlangwal pakhat le pa pakhat tan chuan voi khatal chu kan nuna hetiang hi kan face to ani mo akasalo mi hausa sa ni je mi hausa fa kan ni chuan kan selo mai the but as a hardworking youth I face this kan ngai zong te kan bian lu te a treat tour le enge date tour in kan som and then poisa en dei lo vel khama parsa check on chia ti vel emo petrol thunna tur lo emo petrol thunna tur chia we have all faced this mom and that is why jujulom ka soi he la a lyrics zong neng a changtu te pan hen thiam bok nen chon a background story ka upload kha a in match tani a hla tan hian an siam ngoi emo ti thei ni mo a in match he ril ru hi a khoi wong ani hela hi ngai thak turani lo kati kesu you should not listen to this song you should feel it mo if feel thayani chuan I cheng tak tak ang hela chunga ke chuan ka feel thaya hey I don't know ka claim ka back ve le lokang o ka soitum in man thiam emสักนิยคมนั่งเลเกคนเราเลิกลุดโซยาตระกูลคนเจนคงมินนั่งเลเกอินโปคงมินมิเชนอซีนั่งเลเกประสิทธุนคมนั่งเลเก How sắc ni không nắng lệ kỳ phần nào vẫn luôn trôi căn cuốn hôn trên không mình nắng lệ kỳ in po không mình mi chen o si nắng lệ kỳ amoy tiam amoy takzet teru John it's very emotional ka soi to angkhan he la hi
tlairol te pon unrelate theya nulat langbal pon relate the nupui pasan nei to sang pon relate the upadeu pon relate the mangai tu diktak nei te tan chuan a hlu em sin he lai chuan Joshua chungchang tam tak kasoya Christina chungchang kasoyang katia a hla a kan ka cheng na selu tuka ka theingil mande ya Christina yes Christina Sakhum hi ahla ka ngai thaga piang khan I always remember Japanese carpentry mo in thethiam lo mai thia ka soitum hi Japanese carpentry nen hian ka te khin thin ani chu Christina a ole a zaidan style chu chan hei hi ni carpenter ho zan in carpentry thiam le carpenter ho woodworking lampang thiam de ho chuan tuna ka soitum in thethiamang khovela chuan woodworker ho zongjong le carpenter ho zongjong chuan Japanese carpentry an ngai sang ani an ngai san na chan pakhat chu pitch perfect ani mo Japanese carpenter ti swal om thailo perek pakhat ma mangmia lawin furniture moi tak tak tian siama mo and that too hand tools vek nen call hi an mangbak lo ni kut man nge manual tools ringot mangin enge design moi tak tak tian siama chuan an design a han natural ni na hi an lantir thin a om ji chu dining table siam ta se anni chuan hey carpenter lang chuan a dining table ka a engkim kha a square vekin emo akunia vekin an katta khol mangin chuan an timam ta Japanese carpenter ho chuan atlang kha thingkung om dan ang chia he thingkung kha angil lo ni chuan angil lo ang khan an duang to pa chuan an rema chuan a thingkunga a natural taka ngil lo ang thau khan an da to pa an anti-fire chuan varnish pon mai du lo ni just anti-fire anti-mama clear coat melamine kha an spray top an coat top unnatural ziale a thing ro pui ziale a thing a tau ziale kumrai tak an lo phau ani ti a hlu ani ti lantir na ni om je chan natural ni na kha an ti bo du mi alo mo chumi ka soyom je Christina opo hi it's very natural raspy mo o tham nal moilu to kani chu on the contrary very much in contrast with Joshua chu how would I put this sweet melodious mo and tihan ngayang Joshua hi cake tui takani chu thum creamy mo a thum creamy buttery ani chuan Christina ochu vaipa chana mix ang velani chu thur thak masala tamdeu mo a combination hi fu kati pakhat sweet and melodious pakhat salty and spicy he mite pani hian andu et to chuan anan lo thailo kati chuan nisina ka soi to kha a lyrics phei chu a thiang nim tak jeta tu pon relate theya chuan a thluk shim hi moi katia thank you very much Joshua and Christina for this song and with that peace out